for any adofono mema obibia akwaba ede eba too much GHS so gan wahala jumedie ena ebre asosem so for muniaba ekesikapa ena so mede ebebe so mo abusia for 2020 yihwe wo hwe na enkoye mfama wa enkase obi na enkoye mfama no nemom ebinu de ekoye ede ema wo mu yie papa ni titiru ene mo ema na sese no yede mo asi nchen a ye postpone ye maware ye hyeda no nipa no is either say wo dwi mienu anya sa pa afiwe enkwofo ware a ewade abusuafo ene dey chese ye pictures videos bi aba be pie ye map no eso a ankwa ye wo bia o ankoye nipa hunu bia na se chese ankoye wo bia ye beka se bia ye nim na na se ye yankasa ye papa ya de nyina ye ose kwame despite ene na busua ye ni nua bema ni din ede doctor Ofori Sarpong womo asa aka womo ehu ebie na meka na wate asem ye mo beka ya womo a ene de Kenzi 2020 ya chese Kennedy ene ye ne ho Kenny Tracy womo de womo ware hwehwe so eto pressure eme numu no chese nkrofo ba abonten beka se ye mpe ye our day wedding bia a chese numu krampo no na ye nua mpenifo bi susu na se omo so agidi kakran so ware na so nam Kennedy any Tracy awade nche se ekonka baabia na wo hwe cars ne ye wo ma fade a wo mo efa ya na nche se ye dem hu ne se efe keke anka so mo kire se ampa anwene power way enkasa na sika so ye ade nyina na ne biem ka wo ma sa ka wo mo ho ye se ye ni nua bema ni din ede doctor Ofori Sarpong ono so ne baba ede wono so na ware ahwehwe so a wono so atu ni din ye series 2020 na abusuafo ye aware no mutumi hu say yes said ye Kennedy de ye no sa pepepe ba je se we mu ne de ne de enye se bia cars e de atrendue pimpon ana se ye bibia na ye nua bema ye papa doctor enes Ofori Sarpong ne baba ni din ede ye Cindy Ofori Sarpong ena chese enradam wone ne kanchema na chese wo mo ho no mo hwehwe mo okoko ase ye Richard Prepra ene day anase enadam womo ede ye traditional wedding ehwehwe ye so achese womo nso so etai the nota womo nso so ene de betimi afrom se ekunu ene ye oyere na abusuafo se dem fonyi no etwego no wa wutimi ehu chese aware no ekoyie pa aware no ye ade achese unhunu se de wonka womo ma ya hunu se adian womo ware a womo ware na abusua videos no de yentimi emfa enkame montie hu benya se ye de ebi ebetrem ama mo nsusu mo hunu ebi na wo hwe emfo ya ye video a edi kan ya wo hu abaya eye sindi no wo se de wo pu na asem ni ketem mo ma ye nkwohwe na ye nto aso abaya no timu se nani age wo hwe asa wo de atofom ne se de wo ye yo beka se me na ma bre na so ne de mensa so mu bidia ene adenti na mema mani nje wo ba bia ni je ene sa eye eda no mbema so wo ma bre wo ene sa da no na so wo se wo mo nsere because sika na wa say no abusuan go betimi de aye bibi na so na wa yem na abusuan fo ye free eye sa video no eso a na mo ma ye nko wura eye ebra na eye Richard Prepra enso so eba shekete ye asa nkrofo edidi nanim ede eba mo ma ye hwe no so na ye ntoa eye eso
mfonyino etwa ekon video no ekon utimi wo se be marketechi eba na ne madi animu na emema nso to aso na ne ado asei na ne nketene nsamra ni je se ye bobi adihia na ni kwatimu sampa a adefo ware utimi se yes enkrofo we mu omawade ehunhu no se de kaye kada didie ye hunu de hu ya ne sa ware na bebe sim se gwan esi mu ana ene eho na oba ne mfonyi ne be ma mfonyi nyina ebebe piepie mu na abusuafo na mi kan na mi ntimi ntwa eye Kennedy ye wo se kwame despite yan kasa yan papa ne ma ene na busua esusu entwa engu na abusua video etoso no eye emra na chese eye Kennedy osei ene eye ni nuanom mo keka ho ne chese ye be fra mo se eye abaya na brantie no ne nkonta no wo mo susu edi eye eche na no susu mo ma ye nkohwe emra. Yesterday mfonyino etwegu ye ni videos ayede ebebe sumu utimi se he afiwe pa de odo se kenye coronavirus pa na de ne ho aba jim enye corona sister koro se brother koro awode ne ho aba pa de anke nkrofo beji wo mani enkrofo be ye wo nyoma na abusua wede no said ye kenzi de ye nkrofo bi antimi ankom no saa susu na we susu no ekoko ye na susu ye hu the lights of the year na amama brown abeku santana akwabwa ye hu yellow green ene wo mom keka ho wo altimi wo se ampa enije den eda na busia ye ni di ensem no nyina echi da wedding day no so eba bedroom yemfa emfonyi yemfa videos no so enkame wo fie won so waje nche efa de wo hwe ye utwa wani so emfe no de na wo so betimi aka de afa won hwasemben na betimi de ama abusuafo ene day won so ebuewra aware akonto emufo wo de ebra too much G8 your comment section e be like videos na share or all the social media platform that's ne ye besane share makram. The major prophet kun chacha on se me catch was say bomoden na hwe too much GH on se me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde nti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na why subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura.